eno esaala y'okwegarukamu habw'ebibi bya baisenkuru itwe. Bayibuli negamba mu Ezra essuura 9 olukara lwa 7 negamba eti okuruga ebibi bya baisenkuru itwe n'okwikya hati itwe tusingirwa emisango nyingi, kandi habw'ebyo butahiki'ra byaitu itwe n'abakama baitu n'abanyakatagara baitu tukaheebwayo omu mukono gw'abakama ab'ensi ezindi. Hali ekitara, hali okusibwa na hali okunyagwa na hali okuswara nk'okukira hati. Hariho obundi ebibi bya baisenkuru itwe bituleetera kusibwa n'okuswara n'okunyagwa. Nawe ekyo kyati tujja kusaba ntwegarukamu habw'ebibi ebi. Leka tusabe. Mukama nganyira nabeka yowaitu habwokujemera iraka lyawe. Ai Mukama nganyira nabeka yowaitu habwokujemera iraka lyawe. Mukama nisaba nganyire nyowe, nisaba oganyira abazaire bange, nisaba oganyira abagenzi bange habwokujemera iraka lyawe. Ganyira Mukama wange abo baisenkuru itwe abajemera iraka lyawe. Ganyira Mukama banyinenkuru itwe abajemera iraka lyawe. Ganyira abanyabuzaale beka yaitu yona Mukama wabakama. Nsaba okuganyirwa kwawe ai Yesu. Nsaba otuiheho omusango, nsaba otuiheho okusibwa, nsaba otuiheho Mukama okunyagwa. Abandi tukozere baitu Mukama ebitukozere tibizokere habwokuba hariho ebibi ebyabaisenkuru itwe bakozere, ebyabanyinenkuru itwe bakozere, ebyabaisitwe bakozere, naitu tweke ebitwayekolire. Nsaba otuiheho okuswara, nsaba otuiheho ekihemu Mukama wabakama. Tubungire kiro kya hati, tuganyira ai Mukama, otufoole ebihango ebishako mwibara lya Yesu. Ganyira Mukama wabakama, ganyira Yesu Kristo. Tuganyire nabeka yaitu Mukama habwokujemera iraka lyawe, habwokutahikiriza ebyogonza Mukama. Tuganyira ai Yesu kiro kya hati Mukama nganyira nabeka yowaitu habwokuchwa omukago gw'esagama nemyoyo yamarogo. Tuganyire Mukama wabakama, tuganyire eka yowaitu Mukama nganyira nabeka yowaitu habwokuchwa omukago gw'esagama nemyoyo yamarogo. Tuganyire Mukama wabakama, tuganyire ai Yesu habwokuchwa omukago gw'esagama nemyoyo yamarogo. Ganyira Mukama wange omumezi, nganyira nyowe, ganyira abazaire bange, ganyira abaisenkuru nyowe, ganyira banyinenkuru nyowe, ganyira abanyabuzaale bona Mukama abacwire emikago nemyoyo yamarogo. Mukama wange omumezi, nganyira nabeka yowaitu habwokuhonga abaana baitu hali embandwa nemizimu. Mukama tuganyire, ganyira nyo Mukama wange, ganyira abeka yowaitu habwokuhonga abaana baitu hali embandwa nemizimu. Mukama ganyira, Mukama tugirire embabazi, Mukama tuihe ekihemu, Mukama tuihe okuswara okwaleserwe habwokuhonga abaana baitu hali embandwa nemizimu. Nganyira kiro kyati Mukama bakama, ganyira bona abo muka yowaitu, ganyira ai Yesu Kristo. Tugirire embabazi Mukama bakama, tuihe ekihemu leka esagama yawe enyakwoje yeza etuihe ekihemu Mukama wange omumezi. Ai Mukama nganyira nabeka yowaitu habwokuhonga abaana baitu hali embandwa nemizimu. Tugirire embabazi ya Yesu Kristo. Ntwegarukamu Mukama wange. Bayibuli negamba ngobutusaba kuganyirwa tuganyira, nabwe tuganyire Mukama wange. Ganyira abeka yowaitu, ganyira Mukama wange mumezi habwe kika kyona ai Yesu Kristo. Nambere twahongera abaana baitu hali embandwa nemizimu. Mukama ninyegarukamu ekibi kyoruka abaana baitu amabara gemizimu nembandwa omwibara lya Yesu. Mukama ninyegarukamu ekibi kyoruka abaana baitu amabara gemizimu nembandwa omwibara lya Yesu. Mukama ninyegarukamu ekibi kyoruka abaana baitu amabara gemizimu nembandwa omwibara lya Yesu. Tukujemira Mukama abaana baitu twakubaire ntubeta mwibara lyawe. Ai Mukama omumezi, Mukama nyakuganyira, Mukama yahangira iguru nensi. Otuganyira Yesu habwokuhaba tukaruka abaana baitu amabara gemizimu nembandwa mwibara lya Yesu. Tuganyire mwibara lya Yesu tugare bishaka abaana baitu esagama yawe boje kandi bafole bashaka mwibara lya Yesu. Taata tuganyire habwokuramya embandwa kandi kuno tugayire injiri ya Yesu Kristo. Tuganyira Mukama wetu nambere turamize embandwa
kuno nutugaya enjiri ya Yesu Kristo, enjiri erimu obwomezi, enjiri enyakuleta obusinge, enjiri enyakuleta obwomezi, enjiri enyakuleta obwomezi obutahwaho. Tugigayire twagenda kuramya embandwa, tuganyire mukama w'abakama, tugire embabazi ya Yesu. Nyenka mukama nabeka yowaitu ya Yesu, nabaisenkuru itu mukama otugire embabazi ya Yesu. Habwokuramya embandwa kandi twagaye enjiri ya Yesu Kristo, tuganyire mukama w'abakama habwokuramya embandwa kuno tugayire enjiri ya Yesu Kristo, enjiri enyakuleta obwomezi, enjiri enyakuleta okumanya, enjiri enyakuleta obusinge. Mukama tuganyire abogigaya, tuganyire mukama wange abw'amarara, tuganyire ay Yesu habwokuba tutungira amarara, twasera ebyensi, twanaga ibara lyawe, twaswara mukama okwikiriza enjiri ya Yesu Kristo. Tugire embabazi nkeka ay mukama, tugire embabazi nk'abantu mukama w'abakama, tugire embabazi ya Yesu Kristo. Otugare bushaka mukama, otugire embabazi ya Yesu. Leka esagama ya Yesu Kristo enyojeho ekibi kyona, eyoje omusingi gw'eka yowaitu na buli butahiki'ra bwona mukama n'okusiisa. Leka bwihweho esagama ya Yesu, leka esagama ya Yesu Kristo eyoje omusingi gw'eka yowaitu, eyojeho buli butahiki'ra n'okusiisa kwona omwibara ya Yesu Kristo. Leka esagama ya Yesu eyoje omusingi gw'eka yowaitu, etwojeho butahiki'ra bwona n'okusiisa kwona mwibara ya Yesu Kristo. Esagama ya Yesu leka eyoje omusingi gw'eka yowaitu, leka iheho butahiki'ra bwona n'okusiisa kwona omwibara ya Yesu Kristo. Leka esagama ya Yesu Kristo eyoje omusingi gw'eka yowaitu, etwiheho butahiki'ra bwona n'okusiisa kwona omwibara ya Yesu Kristo. Ekiro kya hati nintome esagama ya Yesu kutanga buli mucheno n'okusibwa okwatahire mbomezi bwange obunukuraba mu butahiki'ra omwibara ya Yesu. Ekiro kya hati nintome esagama ya Yesu kutanga buli mucheno n'okusibwa okwatahire mbomezi bwange kuraba mu butahiki'ra. Ekiro kya hati mukama leka esagama ya Yesu etange buli mucheno gwona ogweyolekera mu business zange. Ayi mukama wange omwomezi nintome esagama ya Yesu kutanga buli mucheno gwona n'okusibwa okutahire mu maka gange. Mukama wange omwomezi omwibara ya Yesu nintome esagama ya Yesu kutanga buli mucheno n'okusibwa okutahire mu baana bange omwibara ya Yesu. Nintome esagama ya Yesu okutanga buli mucheno n'okusibwa okutahire mu kusoma kwange omwibara ya Yesu. Ekiro kya hati mukama wange nintome esagama ya Yesu okutanga buli mucheno n'okusibwa okutahire mu sente zange kwandetera obunaku ebinkukora tibikuzoka. Mukama leka esagama yawe etange buli mucheno n'okusibwa okutahire mbomezi bwange kwaleeta endwaire, kwaleeta obutamanya, kwaleeta omuhito omwibara ya Yesu Kristo. Leka esagama ya Yesu etange buli mucheno n'okusibwa okutahire munda yange kwasise echweka byenda yange omwibara ya Yesu Kristo. Leka esagama ya Yesu etange buli mucheno gw'oburwaire ogwatahira mbomezi bwange kuraba mu butahiki'ra. Nitusaba esagama ya Yesu ekiro kya hati, esagama enyakuyihaho omusango, esagama enyakuyihaho ebyokusiisa, esagama enyakuyihaho oburwaire, esagama enyakuyihaho obutahiki'ra. Leka etahe mu musingi gw'eka yowaitu omwibara ya Yesu Kristo. Esumura abasibirwe etange buli mucheno omwibara ya Yesu Kristo habwokuba tusabira okuganyira mukama kandi otuganyire. Hati leka esagama ya Yesu etahe mu musingi gw'eka yowaitu kandi erangira obugabe hali nyowe n'abo waitu omwibara ya Yesu. Mukama leka esagama ya Yesu etahe musingi gw'eka yowaitu kandi erangira obugabe hali nyowe nabeka yowaitu omwibara lya Yesu. Mukama w'abakama leka esagama ya Yesu etahe musingi gw'eka yowaitu erangira obugabe hali nyowe nabeka yowaitu omwibara lya Yesu. Tukusiima bw'esagama yawe, tukusiima bw'esagama mukama w'abakama, esagama yawe yaseserwa msalaba ina amani kutaha musingi gw'eka yowaitu kandi ekarangira obugabe
obugabe hali nyowe nabo waitu mwibara lya Yesu mukama nikusima gw'esagama yawe eyokutaha musingi gweka yowaitu ekiro kyati nerangiro obugabe hali nyowe nabeka yowaitu mwibara lya Yesu abali basibirwe endwaire nibasumururwe esagama Yesu ekiro kyati abali basibirwe obutamanya nibasumururwe esagama Yesu ekiro kyati abasibirwe enjahi nibasumururwe esagama Yesu ekiro kyati mwibara lya Yesu abasibirwe amarwa gabafora abadomadoma nibasumururwa esagama Yesu ekiro kyati leke esagama ya Yesu etahe musingi gweka yowaitu kandi erangiro obugabe hali nyowe nabo waitu bona mwibara lya Yesu leke esagama ya Yesu etahe musingi gweka yowaitu kandi erangiro obugabe hali nyowe nabo waitu bona mwibara lya Yesu Kristo mwana ruhango ngomezi webale mukama wange webale habwokuteraho obulyo bwokusumururwa okuruga mu busibe bwona obwa Satani mwibara lya Yesu webale mukama wange habwokuteraho obulyo bwokusumururwa okuruga mu busibe bwona obwa Satani mwibara lya Yesu abali badomedomere nibasumururwa abasitani yafoire bitarumu nibasumururwa abasitani yasibire business ne sente zabo nibasumururwa ekiro kyahati habwesagama ya Yesu webale mukama wabakama webale Yesu webale mukama wange no tugire mbabazi nkeka no tuganyira mukama wange omumezi no tuganyira byone byali bitusibisize no tuganyira ebibi byona mukama wange omumezi no tuganyira obusihane no rwanju no tuganyira okwesara abachwezi no tuganyira okwehanuza hali abahereza basitani no tuganyira habwokuhongere abarubale nemizimu ekiro kyati no tuganyira mukama wange kandi ekaye yowaitu netungo obugabe webale Yesu Kristo mwana rango omumezi webale wanyakuli haiguru muno webale mukama wange omumezi Bible negamba ngokaija kutufora obugabe kandi Bible negamba ngo abo abafora obugabe tubalyongera kusibwa mwibara lya Yesu abafora obugabe basumururwa kimu mwibara lya Yesu nisabira wena anyakuliriza no wakusaba kiro kyati mukama babongera mwibara lya Yesu bongera abo mukama wange business zasitsikaire babongere nesagama yawo mukama babongere namani gawa gokumbuka leka business zabo zitungo mugise kiro kyati mukama leka okusoma kwabo kutungo mugiso kiro kyati mwibara lya Yesu bongera abarwaire kiro kyati basumura hali oburwaire mwibara lya Yesu abawasangire bona abali barwaire wabakizaga kandi kiro kyati no kyakiza kizogo mukama wakusaba nanye owarwaire mukize mukama wange omumezi kandi omusumure kuruga mutwegwe mpaka hansi yebigerebye mufole obugabe kiro kyati mufole obugabe kiro kyati mwibara lya Yesu endwaire z'esagama leke esagama Yesu ezojemwe kiro kyati mwibara lya Yesu webale mukama wabakama webale abokuleta obugabe webale abokuleta obugabe mbya sente webale abokuleta obugabe mu mirimo y'emikono yaitu webale abokuleta obugabe mu bomezi bwaitu webale Yesu Kristo ntukusima ntukwekitinisa habwokuba byona bintu bisabire okuraba mwibara lya Yesu Kristo mukama waitu amina kandi